Television primaneng ya la bobedi re gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Phutego mme mako re ditibulegela ka go leba ditlhogo dithulaganyo tsa go baakanyetsa Phutego ya botautona ya non-aligned movement kwa Uganda di tsweletse mafelo mangwe kwa motseng wa Setlokwa kwa Tlokweng a tla simolola go gokelwa mafaratlhatlha a metsi mo kgweding e tlang. Botswana Football Association le Botswana Football League ba tlhagisiwa gore ba rarabolle dikgang tsa bone ka ponyo ya leitlho. Wetso yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene le Boineelo Ntshole mme ha re tsena mo dikganyeng Diphutego tsa matlhagola-tsela go baakanyetsa jalo phutego e kgolo ya lekgotla la non-aligned movement le leng la mafatshe a rotloetsang ditlhabololo tsa sennela-ruri le tirisano di simologile kwa toropong ya Kampala kwa hatsheng la Uganda. Se e le go rulaganyetsa baeteledipele ba mafatshe ba ba tla bong ba tsena phutego e ka Labotlhano. Go ya ka motshwarela mokwaledi kwa lephateng la tsa mafatshe a sele Red Clifford Maribe tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsena phutego e ka Labotlhano ga mmogo le ya G77 e tla simololang ka tsatsi la tshipi tse di solofetsweng go itebaganya jalo le dikgang di akaretsa ntwa e phagetseng ya diragadi bono fa gare ga Mapalestina le Israele le go fetolwa ga lekalana la itshireletso la lekgotla la ditšhaba a le kwa Kampala kwa Uganda a bega jalo le kefilwe mokgaotsane. Toropo ya Kampala e solofetse go amogela makgolokgolo a batsena phutego ya lekgotla la non-aligned movement ya bolesome le borobabongwe ha sa le lekgotla leo le tlhamiwa ka 1961 kwa motsibong wa beke eno baeteledipele ba maloko a lekgotla le ba akaretsa tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ba tla tsena phutego e go ntsha megopolo ka ditharabololo tsa mathata a aparetseng lehatshe gompieno a tlhatlaganang tsatsi le letsatsi. It's a useful platform as it provides us with the opportunity to meet with other countries, discuss and take positions on global challenges that we find around the world. Global challenges, you look at issues of peace and security, where peace and security are threatened, and we can come together as countries around the world to discuss and come up with solutions or resolutions to those issues of peace and security. There are challenges that, like the reform of the United Nations Security Council, for example. As you know, currently there is a big problem unfolding in the Middle East, where regrettably the Security Council cannot take a position to have a final resolution to that. Lehatshe la Botswana le ntse le leloko la non-aligned movement ka 1970 lekgotla le thailwe ka nako e lehatshe le ne le kgagane gabedi ka megopolo gareng ga bokone le bophirima mme maloko a na sa ikamanye le ba makgamua go sa tseng letlhakore go sa itshwenyeding ko le go tlotlomatsa kagiso le thokgamo ga lekgotla le go ne go tsamaelana le tomagano ya lehatshe la Botswana la mangwe mo go thaetsweng mo tumelong ya Batswana ya ntwa kgolo ke ya molomo. Our foreign policy is anchored on multilateralism. We have to work with other countries, to open opportunities for trade. We have talked, or His Excellency has come up with the reset agenda. As you know, we talk a lot about value addition. Value addition, at the end of the day, is about producing goods and services, adding value to our natural resources so that we can have goods and services that we have to export to other countries to generate that revenue that we use to develop our country. So when you come to meetings like this as a president, you meet other presidents who you can sit around the table with and build those friendships that are necessary to maintain trade relations with other countries that we need. So these are some of the things that we have the president traveling abroad to do. We need friends to trade with. We need friends to get foreign direct investment from, and these are the benefits that come to the job. E tla re ka tshipi tautona Masisi le balekane na ya batseni phutego ya G77 plus China e le yone go solofelang gore itebaganya le matshwenyego a tshwana le itsholelo tsa mahatshe le mogopolo o dumadumang wa gore go fetola tsamaiso ya kadimiso madi ya mahatshe-hatshe. Today's meeting, for example, will be discussing a lot, we expect, on the Palestinian issue, what is happening as we speak in that Israel-Gaza war. We hope that, at the end of the meeting, there will be a common position as to what needs to be done to resolve this
unfortunate and unfolding situation in the Middle East. Phuthego tse pedi tse dikgolo tse go tlhalosiwang ha le la ntlha di tshwarwa ka go latelelana ga tsone di tla wela ka mosupologo. Tautona wa Uganda Yoweri Museveni o tla tsaya maemo a bodulasetulo jwa lekgotla la NANA Aligned Movement ka la botlhano sebaka sa ngwaga tse 3 go tswa kwa lehatsheng la Azerbaijan. Ke Filo Mokgaotsane, BOTSWANA Television, Kampala, Uganda. Ke Filo Mokgaotsane a le kwa Kampala, Uganda. Ga re boela mono gae mohumagadi wa ga Tautona Meneo Jane Masisi o tlotse a ile go gomotsa borra Seipone kwa motseng wa Kang morago ga go tlhokagala ga mme ke o rapetse Edith Seipone yo e le mohumagadi wa kgosi wa pele wa motse wa Kang Kgosi Churchill Pego Seipone. Mohumagadi wa ga Tautona o kaile fa mme ke o rapetse Edith Seipone e ne le motho yo lorato a le senatla ebile a rata thapelo. Neo Modungwa ka Pego. Mme ke o rapetse Edith Seipone yo tlharagang ko motseng wa Tshane o ne a tsena mo nyalong le rre Kgosi Churchill Pego Seipone ka ngwaga wa 1957 mme ba se go fadiwa ka bana ba basetsana ba le 7 ba marakong ya gompieno ba setseng ba le 5. Mme tiro tsotlhe tsa fa ke le mono ke le go kgotleng ke ka tlhomamisa gore kgosi ya ba le teng ana le morahe mme gareng ga morafeo go na le mogolo mongwe. Mogolo yo betsho e le mme yo pelo entle yo a ratang ka matsogo otlhe le pelo yotlhe. Gore ke tlhomamisa ntate gore bothito jone le bobua ba ga mme le rona re le kgakala jana re se bana ba mono e ne re le mono re be re ikutlwa re le bana ba mono mme re le bana ba gagwe. Banni ba tlhalosa fa ba latlhegetswe ke motsadi. Re mo tatlhegelong ya ga ene mosadi mogolo o ile a lwala ba gaeso ga se mo go telele ke tsa gore ke kgwedi yone ya December o re tlogela ka di 10 go la boraro go Gaborone mo wa gore ba ka kagiso ene ya re go tsweng fa mohumagadi wa ga Tautona a ya go gomotsa borra phori e ntse e le gone mo Kang. Ke setso sa rona se se monate se dirileng gore ke tle kwano ke gone go sitega gore ke tsamaye ke sa tla go gata mme ke tsene hela mo mahokong a kgomotso ke re betso go motsega a re go motsegeng ka ene mogolo ra itse gore bagolo ba ba tshetseng mo Botswana wa bogologolo go ne go ntse jang go sena sekontere bone batsadi ba bagolo ba buiwang ba Kgosi Seipone e bon ra go mogolle bone bo rre phori ba le gone ho mme ba ga Botswana mahatshe a re tswala dipelo makapona ba kagiso e le teng mo lehatsheng la rona ke tsa ke re ga wa tla hano hela o le ma a tsile o tsile hano o le ma setšhaba o tsile hano o tla hwa ma setšhaba sa gago okay. Mme ke o rapetse Edith Seipone o tlhokafala jaana le dingwaga tse 26 mme o tla bolokwa ka matlhatso fa borra phori le bone ba tla boloka gone mo letsatsing la matlhatso. Neo Modungwa, BOTSWANA Television, Kang. Moya wa mohumagadi Seipone o tla iponna kgotso mme ga re tswelela lekgotla la BOTSWANA Sector of Educators Trade Union bosetu le supile fa le tshwenyegile ka dikgang tsa tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo. Lekgotla leo le lentswe la barutabana le kaile fa le sena go swa lentswe go kgalema jalo tontsho tshenyetso setšhaba e go supegang e golela pele e golela kwa godimo mo lefatsheng leno. Mookamedi wa lekgotla leo Rre Winston Radikolo o kaile fa tshenyetso setšhaba e phutlamisa itsholelo ya mafatshe ka bontsi ka jalo go e lwantsha e le yone molemo. Rre Radikolo o buile seo kwa putegong ya bobegadikgang mosong wa tsatsi je. Now, the $1 billion question is,
Why are we having all these economic scandals? Why are we having a project delay incomplete? Why are we having cases? Now the answer goes, A1 hela, it's all about corruption and malpractices. Comrades, corruption, Ronamo was said to retaka scale, it's a pandemic. Now, if all of us here, we should look at corruption as a pandemic, and it's #1 pandemic. Kanyongwe Kering, mo parlamente wa Tlokweng re thulaganyo Merafe Segokgo a re ka jana tiro ya go tsaya metsi kwa masamai wetse mafelo mangwe mo Tlokweng a tla simolola go gokelwa mafaratlhatlha a metsi kgwedi e tlang. Kgokelo e ya mafaratlhatlha e tla leta metsi e mo borwa jwa lehatshe leno go gokelwa metsi go tsweng kwa matamong a dikgatlhong le Letsibogo. Fa a bua mo phuthegong ya kgotla kwa kgotleng ya Magwading kwa Tlokweng maabane, mo parlamente re Segokgo a re se se tla thusa go rarabolola dikgang tsa letlhoko la metsi tse di tseneletseng mo motseng o. A tlatsa ka gore kgaolwana ya letlapeng kwa Tlokweng ke nngwe e tla gokelwa metsi a tsenang mo malapeng. Pego ka botlalo ka ke letleletswe Somolekae. Lenaneo la go goga metsi ko masama le lopile madi a fetang 781 million pula go pompa metsi a bokete jwa 64 million cubic meters go ya kwa Mamashia kwa morago metsi ao a tla phatlhalala le mafelo a tikologileng ga borone a akaretsa la Tlokweng. Kgotla ya letlapeng mo motseng wa Tlokweng ke nngwe ya tse dintseng di tshwengwa ke letlhoko la metsi mme jaanong se e tla nna selelo sa maloba. Project ya masama e wetse mme ebile ke le soloetsa gape gore ka February parlamente e tsena ya go dira molao kana ga re aba madi wa abiwa ka molao. It's a bill ya ko parlamenteng ile a bill molao mongwe le mongwe tla ile bill mme ona molao o ke a le ra gompieno o tla be o ntshitse madi a go tsenya metsi ko letlapeng. Banni ba motse wa Tlokweng ba lebogetse thata le go agiwa ga lefelo la itlosobodutu mo motseng wa bone mme ba solofetse fa le tla ba sologela molemo. Nna se ke se eletsang ke gore re tlhalosediwe go papamale gore tota recreational park e wela ka ko kae. A ke VDC, a ke council, a ke go bogosing. Ka lo fueranwa ke kompone mme kompone e thapetswe di captain e na le di pro e na le se tla be le treasurer e na le captain gore mme a e yon a yo ranwa ke council kgotsa ke BDC ka gore e yana council ka currently we understand gore that recreational facility ya ge tsone mo ngwe ya malehelo a council ka wena madi a puso jaanong go tshwanetse gone gore ga re tla re nnahatse re tla ka tsele e leng gore e tla kgona go manager kana le batho ba ene gore ba tle ba tsamaisa go hale ke ba ene gore bana le bokgoni ba go tsamaisa mo recreational park eo. Jaanong sentse re buisana mme tla re ga re wela le one ke tsela gore le one tle be e wela e be re ka itse gore ka le godisa morae ke tsela gona le phutego tse dingwe tse e leng gore re tla tla re di tshwara towards the end of February le March. Ke tsela gore by then re na le karabo e tsepameng ya gore ya go tsamaiswa ka tseleng tse ja re sone go ba re buisana le di-stakeholder tse di maleba le rona re le council ba tlotlegi ba sone go e tsela go nna le seabe sa bone. Banni ba kgoletse go ema nokeng bana le seabe fa ba dira ditlhabololo tsa motse wa Tlokweng. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Tlokweng. Me fa ile gona o tsuwang segona sa ditshwantsho itse ga o lebile dikgang tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi jalo la bobedi ga re tswelela
banni ba motse wa Dikgawana ba rotloeditswe go tsena mo kgwebong ya temothuo ka jaana mahama o ka kgona go fetola itsholelo fa a bua kwa putegong ya kgotla kwa motseng o bošeng mopolamente wa Mmathete Molapo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti a re go godisa mahama wa temothuo go ka thusa go rarabolola dikgwetlho di tshwana le tlhoko la ditiro le go reka dijo ka bontsi kwa mafatsheng a sele Pel Pudhudu. Mo metseng selegae ka bontsi temothuo ke tsela e bontsi bo itshetsang ka yone mme Dr. Dikoloti a re balemi jaanong ba tshwanetse ba lema dijalo tse di ka ba fang dipoelo. A re dijalo di tshwana le moringa ke dingwe tse di sa lopeng go le gontsi go lemiwa mme ebile di ka dira pharologanyo e tona mo mohameng wa temothuo mo lefatsheng leno. Kgang ya ntlha e neng re eteleditse pele re dumela ha o ka tse wa nna le dikatlego ntlha le yone ke kgang ya temothuo ya kgwebo agripreneurship go a seo se buega mo Mmathete Molapo wa Bojang. Agripreneurship temothuo ya kgwebo ra le moringa di tswa moringeng ga di kana ka sepe go ditemo go mahura kana ga gona sepe sa moringa se se latlhiwang le ha o batla go atolosa o tsenya mo dijong tsa leruo o dikotla di seng kanang ka sepe se ratang ka moringa go se ke gore ha o ka tsa tsone di seedlings tsa moringa o di lema mo tshimong o bo tswa o tsamaya tshimo wa go ha o tswa ko ya go timelela o itlhela le ditlhare o ipotsa gore ditlhare tse ke di hiano le moringa do tsere letsa gore le dibope le di diragatse. Banni ba amogetse ka boitumelo ditlhabololo mo motseng wa bone. Re be re tsena mo gore re lebogele tleliniki ya rona batsadi. Tleliniki ya rona e ntse e ntšhagadiwa e phepagadiwa e pentwa e irwa e bankangwa difenstere. Lwa e bona le lona ga lo tsena ga le gore go ntle jang ga tleliniking mme hela mongame ga go a lekana. Re shota ka matlonyana a re gore ka ne re ga balwetsi ba gateletswe be ba bewa gone ho gore a kgone go tlamelwa ho a se a rallo yana ke batho ka gore ha le ho ra moralla re ntse re tlhatlhojwa jana mme be go sa nne sentle. Re tlhokana le gore re emele kgang ya ofisi ya boipelego ka dinao ka gore mo waiting list ya batsadi ba ba tshwanetseng gore ba assessiwe ofisi ya me ya ga boipelego e tletse dipalo-palo jaanong ke sone se nne maloba re ntse re ntsha tshutiso ya gore re kopa boipelego wa bobedi o ka thusang boipelego o teng gampieno. Banana ba bagwebi ba rotloeditswe go kwadisa dikgwebo tsa bone le lephata la ditsela ka jaana gona le madi a seretsweng fa thoko go dira ditsela tsa mo motseng mo kgaolong eo. Pel Pudhudu, PTV News, Dikgawana. A re di konetelle ka kganyere mokwaledi wa lekgotla la letsamaisa ditlhopho Re Jefferson Siamisang a re Batswana ba tsweletse ka go ikwadisetsa ditlhopho tsa ngwaga ono ka dipalo tse di nametsang. Re Siamisang a re mo dikgaolong tsa botlhophi tse di 61 ke tse 5 fela tse di saletseng ko morago mo go ikwadisetseng ditlhopho fa tse dingwe tsone di tsweletse sentle bontle di gatetse pele ka dipalo tse di nametsang. Ka re bua yana se tsena le Batswana ba le 205,723 mo dikgaolong top ka di constituency tse di 61 tse di hithelwa mo lehatsheng la Botswana go tsweletse sente mme hela rena le di constituency di ka nna 5 maitsho tse leng gore dipalo tsa bone ke bo 1.8 bo 1.9 go hithela mo nako ya gompieno di constituency di tshwana le bo ya Chobe bo Maung West bo Francistown East Mogodisane East le Takatokwane ke tsone tse leng gore la ga ba setho ba simotsa go taka dipalo tse di botoka mme hela ga re bua re soboka dipalo tsa bona di santse di le go tlase la ya go kgaolong thopo e tshwana le ya Good Hope Mmathete e kile be bidiwa go to ke a barolonka ke yona e di gaisentso te gane motho a ka dirisa magoko a ntse jalo ka gore mo nako ya gompieno kana last week Friday bana ba tsamaya ka 7,715 kgaolo thopo e tshwana ya Nkange Batswana ba emekana maitsho ba ikwadisetsa mo around 7.5 di constituencies tse di tshwana le ya Tsopon North ya Tsopon South ya Bobirwa ya Gamalete ya go Phalape tota bo Mahalape so thela jana dipolo di a itumedisa hela thata.
tsomolotsana o ke wa tsa metshameko thobisa kgaitsedi yake Liza o sekeng go go fa tsone kgaitsedi yaka kgaitsedi ya Liza le teng ka mo ntseng ka teng ka ro ka dumedisa motho a pagama sefofane ko mahatsheng a tsididi o ntse jalo kgaitsedi yaka ke tsa gore a o rialo a bubua ka one of my resolutions gore o palame sefofane o botse na ko khakhia le bona ba polora ke tle ka palama nonyane tsuma mo le yana go botlhokwa motho thank you right tla ke go leboga kgaitsedi yaka o etsho le nna tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi yake a boletse nna ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolola hela ka tse direng tona wa banana bong metshameko le ngwao re tumiso ra kgare wa khotse mo kamedi wa Dinaledi Football Academy Ariel Ralebala ga mmogo le modula stilo Godfrey Ratlhaga ka tiro entle e ba e dirang ya go rutuntsha kgwele ya dinao go tswa kwa moding mo motseng wa Odim tona ra kgare a re seo ke maiteko a mantle a go tlhabolola kgwele ya dinao ya monogae a rutlwe pego ka Katlego Kgakole Tona Rakgare o tsweletsa re tiro entle e dirwang ke bobedi jo e tshwanetse go opelwa le gofi ka dikago tsa metshameko di tshwaneletsa Dinaledi Football Academy di ka alosa batshameki ba tlhotlhwa ba ba ka tsogang ba thusa lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe le gona go ba thusa go itshetsa ka kgwele ya dinao. Hoping and our wish is that this academy e gole e nne tona e kgone gore ka moso re be re ka kgona go bona some of the players ba ba tswang go neha ba bonala mo di-teaming tsa rona tsa youth the national teams segolo bogolo jang your under 15 your under 17 your under 20 and under 23 fa tswala gagwe mookamedi wa Dinaledi Football Academy Ariel Ralebala a re jaaka ba dumela mo kgweleng ya dinao ba ne ba bona go le maleba gore ba dire dikago tseo tsa metshameko gore ba itirele letseno mme ba ntse ba tsentse letsogo mo go tlhabololeng kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. Ralebala o ne a kopa kemonokeng go tswa mo boeteledipeleng jwa metshameko gore ba thusane go fitlhelela toro ya bone ya go tlhabolola kgwele ya dinao mono gae go isa kwa selebegong se se eletsegang. Ke a rona rotlhe, I would not be able to go anywhere without all of us, you guys being the stakeholders. So tota ne re kopa as and when thotloetso ya bogogi gore ba nne ba re lebile because ha gongwe ke palelwa ke go bitsa sport ke re motshameko ka gore I just think it's ha ke itse re ne go ka batliwa le go go le feng le go ka tweng le nne le ka ranola sport gore e ska nna motshameko Mr. Minister Honorable because I think the mindset ya rona e ganela hela go re sport ke go a tshamekiwa you know but I think we need to take ourselves seriously. Re Ralebala le Re Mafuta and others ba le gore they are saying we want to make a contribution mo footballong ya Botswana mme re batla go bona phetogo mo footballong ya Botswana and these are the people that we need because they are breaking barriers. They are saying go inyatsa mo ga rona mo ntseng go le mo go rona a go re itseng gore dio tse re ka di dira di ka dirwa ke rona re le Batswana and I hope other teams will follow suit especially the so-called big teams tse re itseng gore di tswa kgakala di ntse di tshameka mo ga rona di itse di na le supporters tse di seng kana ka sepe. Lebala leo la Dinaledi Football Academy le butso semmuso ngwaga tse pedi tse di fetileng mme solofelo ke gore le tla tsenya letsogo mo go tlhabololeng kgwele ya dinao mono gae ka go alosa batshameki ba maemo a kwa godimo ba ba ka yang go tshameka kwa ntle ga lefatshe leno. Katlego Kgakole, BTV Sport, Odi. re sa le tona wa banana bo metshameko le ngwao re tumiso ra kgare o rotloeditse makgotla a santseng a sa dumalane mo nakong eno a Botswana Football Association le Botswana Football League go ka rarabolola dikgang tsa bone ka potlako
go tila go senya leina la kgwele ya dinao le mohama wa metshameko ka kakaretso. Tona Rakgare o buile sa maabane kwa Odi a kopa bobedi jo go lemoga botlhokwa jwa tsamaiso e lolameng mo kgweleng ya dinao ka jana e le yone konokono mo go ngokeng barotloetsi ga mmogo le go netefatsa ga motshameko o tlhabologa ka tsela e maleba. Tlhoka kutlwisisano magareng ga BFL le BFA bošeng go bakile go emisiwa ka nakwana ga metshameko ya dileki tsa National First Division le e kgolwane ya Premier. We really need to do something about botlhokatsebe jo bo iragalang. Where you see letters flying left, right, and center every single day. This has to stop. You know, I think about 2 months or so into Tiruerle Mohone. When the BFA said, Minister Rekopa uri thusekana, renali diemo ha khanza makgetho ra kolota eng. And that meeting, ono alatelwa ke wa BTC, where we called BTC to say, kana we are playing a league, es number 2. Minne re kope gore totela re tle re tlhaloganye gore go iragala eng. And you see exactly what is happening in our football right now. Ke gone mo go kubileng bo BTC. You see where we are right now, where we have our women doing extremely well without a sponsor. The private sector is scared to commit funds into our football because of what is happening currently. And this is lawlessness. Go itaola, go nyatsa BOTSWANA. Ke gone go mo go iragala ranching guy. BFA ya lona la itaola le nyatsa BOTSWANA. And you better stop this, because you have voted into these seats to protect interests tsa football ya lefatshe la Botswana. Jaanong re tlolela kwa Saudi Arabia mo pagami wa dikuta wa monogae Ross Branch o tlhotse a feditse tikologo ya boroba bongwe a le mo maemong a botlhano kwa kgaisanong ya Dakar Rally. Branch o tsere diura tse 4 le metsotso e le 43 go etsa tikologo eo ya dikilomitara tse 639 go tswa kwa Hale go leba kwa Alula. Le ha heditse mo maemong ao a botlhano, mokgweetsi yo wa Hero Motorsport o santse a le mo maemong a mantle a go ka fetsa a le mo go ba bararo ba ba kwa godimo mo kgaisanong ya dikuta ya Rally GP ka santse a le mo go a bobedi fa morago ga Brabeck wa Monster Energy Honda ka metsotso e supa le disekonte di roba bongwe. Ka moso lebelo le tswelela ka sekgala se dikilomitara tse 612 e ntse e le kwa dikakeng tsa Alula. Ha re diwetsa ka tsa kgwele ya dinao basireletsi ba sejana sa AFCON Senegal ba letse ba simolotse kgaisano ya monongwaga bontle ka go fapha Gambia ka dino tse 3 go lefela mo motshamekong wa Group C. Motshameko o ne o tshwaretswe kwa toropong ya Masokri kwa Cote d'Ivoire. A re utlwe Lydia Poloko. Motshameko o simolotse o tlola ditlhase jaaka basireletsi ba sejana se Senegal ba ne ba tsaya ketapele ka Pape Gueye morago ga metsotso e le 4. Lions of Teranga ba tswelela ba tshwere taolo ya motshameko mo karolong ya bobedi ba oketsa ketapele ya bone ka brace ya ga Lamine Camara go ka neela basireletsi ba sejana dintlha tse 3. Mo motshamekong o mongwe wa Group C, Cameroon e tshamekile maleka a nno setlhopha le Guinea, fa mo Group D bo mampudi ba kgaisano e ka 1990 le 2019 Algeria le bone ba tshamekile maleka a nno setlhopha le Angola. Wetso pego eo ya ga Lydia Poloko e ne ga re la jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga jaanong ke tla bo ke di go neela ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ke Benson Kagiso Phuthego o eme sentle gore gakola gape dintlhakgolo tsa rona retso wa bitsa monate right thank you kwa tla ke go leboga retso mme ke uka mogolo honorable wa kgalema thata gate mogolo wa motsemfago wa bana e le tona a re a ko kgwela dinao e tlhafale
go ntse jalo kgaitsedi ya ka o tshwanetse gore a kgaleme ka ntateng ya dio tse leng gore di a diragala mo nakong ya gompieno tse leng gore di tlisa a lot of confusion mo kgweleng ya rona ya dinao le gone gore ga re kgone go gola jaaka re tshwanetse gore re gole go riana re ka bo re le ko AFCON re betsa bo Ghana e be re paolwa le rona go di tlhalosa gore gate mmekgankeng re tikatika ke ratile thata ba ko gaodi le bone le ba ithaopi ka lebala la bone ditsompelo tsa bone di dintle ba le bantsi ba ka tsa malebela ko thata ebile go na le bo gym equipment mo e leng gore bana ba rona ba ba tswang ko tlase ko ba tla le ka gore le bone ka moso e nne bo Samuel Eto ba rona le mo go teng mamotse o tla ba bonwa mantlwaneng ke ratile gape thata Roso awai is on fire ka sekgowa ka go ntse jalo re tla bona gore ka la botlhano o tla hetsa a le ha kae le gone tota mo malatsing a tsweletseng gore bone gore ha ile gore o tswa number 5 o tla mo hetsa a le ha kae ga itsedia ke laeza o sekeng a hetsa go tšesa monate ka dikgang tsa metshameko mme pele le kgaogana makore le be gape ditlhogo tsa phirimaneng ya labobedi dithulaganyo tsa go baakanyetsa phuthego ya botautona ya non-aligned movement kwa Uganda di tsweletse mafelo mangwe kwa motseng wa Setlokwa kwa Tlokweng a tla simolola go gokela mafaratlhatlha a metsi mo kgweding e tlang Botswana Football Association le Botswana Football League ba tlhagisiwa gore ba rarabolle dikgang tsa bone ka ponyo ya leitlho le dikaloetso kgang ga go di fela nako ke yone e gangwe le gape ya bonye le mabifi re tla bo ra kogetse kwa go batepolo api re tle re utlwe gore pula ya masubelele e tla tswelela e ntse nonotsha dipelo tsa balemi barui ka tsela e tsiang wetso a re tšhentšheng megopolo dikakanyo ga tshije la rona le kgone go ya kwa godimo kwa mankaleng-kaleng a na la moditsa re tlharapana ga ko le galalo a gale ya ko kgosing a nne kagiso ba ga tshoma dumeng ka mogala ka sa mosala wa pina ke Pro Victoria go siame a re simolola ka go lebella pula ya gatiso mo mosong ono ka nako ya boroba bobedi masome a marataro le botlhano ko Ramokgwebana Primary School masome a matlhano le bobedi ko AK le Setedi Farm masome a mane ko Masunga Police le ko Pole Customary Court go bapa le Masunga masome a mararo ko Lambakwena Primary School le ko Masunga Primary School masome a mabedi ko Tini Primary School le ko Sibina Primary School lesome le boroba bobedi ko Selolwane Primary School ko Totome lesome le bobedi ko Nshangeshongo Primary School le ko Nkange Primary School boroba bobedi ko Tsasabe Police Seneta Primary School le ko Makopong Border borataro ko Khanti Med Station bone ko Shashemu ke Primary School bobedi ko Bangale Agro Farm ko Mathangwane Mapoka Primary School Veda Med Station Marothodi ko Letlhakane Med Office le ko Pandametenga Med Station mo tseteng la ka mosoro se tsere be go tswa go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatselelo ha go kgaolong ya gantsi le kgalaga di so tsere be go thibile ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima so se pula ya anameng mo dikgaolong tsa Nghabe Chobe bokone jwa legare le bokone botlhaba pula e phatlaletseng mo kgaolong ya borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa jwa legare go na le kgonagalo ya pula mashetla ya selekano sa 50 a dimilimetara mo tsatsing la ka moso ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabala mo puleng e ntsi mo moso go tla ikutlatsa go le bothitho jo sekao sa 17 ko Jwaneng 19 ko Veda Tshane ga mmogo le ko Shakawe go nne mogote ko Nojane wa selekano sa 20 ko Nojane Mawung le Tlhakane ga mmogo le ko Francistown 21 ko Silipikwe Mahalape ga borone ga mmogo le ko Tsabong mo tshokologong go tla ikutletsa go le mololo ko kgaolong ya Nghabe le bokone jwa legare tla gatisa magareng ga 24 go eng go 26 ko kgaolong ya Chobe borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare go tla ikutletsa go le bothitho jwa magareng ga 27 go eng go 31 ko Lephephe
ko kgaolong ya gantsi le kgalagadi gona go tla ithutsa go le mogote re tla gatisa magareng ga 33 go eng go 35 ha re lebelela toropo tsa Sareko Cape Town le Apete re solotse re be go tswa go a pugile go na le kgonagalo ya pula ya mosarasarane ko Port Elizabeth tla gatisa seka sa mogota wa 25 go na kgonagalo ya pula ya diphefo di gadima ko Johannesburg Maseru le ko Manzini ka seka sa mogota wa 24 ko Johannesburg ga mo go le ko Maseru ko Beira gone so tse re bo tswa go a pugile ga gona le kgonagalo ya pula ya diphefo di gadima ko Lusaka Harare ga mogo le ko Antananarivo ka seka sa mogota wa 28 ko Antananarivo ko Windhoek gone so tse re bo go tswa go thibile ka bonthabong go na le kgonagalo ya pula ya diphefo di gadima ko Dar es Salaam Blantyre Kinshasa le Luanda ka seka sa mogota wa 21 ko Kinshasa 30 ko Luanda ke gone go tlamone ke go tshwaretse motswana wetso a nne boroko. You're live with Botswana Tonight here on BTV. I'm Benson Putero and we